Wasiba hota webale gonza Kitara television webale kwikala ohulirize mbalo kalihona abali mu Bunyoro abali mu Central abali mu East mu Western abali mu Northern abala heru ya Uganda mbalo kalihona mazimako nkosima webale kutuhondekera gano kwikalaho Dorothy Nyambubi niryo ibara lyange ne Iraka kandi akaire kanu tumazire kuba ntugaruka omuntekaniza yaitu ngere twabaraganize akani nkutangira omuntekaniza ekyoyina kumanya kandi bahano kuruga buli kya Sunday saha emo eyakairirizi mpaka saha 2 ezakairirizi ekiro kya lero indi hano omu district eya Masindi omukyaro ekibakweta Kisanja Kichope omuisimba ward Kigulya division kaire kanu mbungiroho omusaija omu amanyibwe nka David Kamihanda omusaija ono nawe aina oruganikiro wayo nko muntu aina bingi ebyarabiremo ebyina kuba numanya akaire kanu nkusabo sembere haihi na simu yawe haina television yawe osobole kuba norora kiki kenyine kitugenda kuba ni tukugambira bokuba ine bingi muno ebyina kuba no yeganyikiriza akaire kanu mutangire omutekanize no kandi muhaka zindaro atweyanjura tugambira amabara gaye nekichweka kya then twija kuba tumukaguze bikaguzo bingi muno akaijata hanu ebike byarabiremo waitu tukutangirire Hakitara television tukusaba toyanjure otugambira amabara gawe hale abakuturora akaire kanu Nyo David Kamihanda Munyankore Ruganda rwange Muhinda nkajya kuruga waitu mbara nkajya ndumuto mwana muto cyokana kurarira nabazaire bange bona bakafa bona baho abana mukaga kutwazairwe atesigere nyenka tinyina kintu kyona ndaho ntyo. Okay kale mumwehulirire ogo niwe omugenyi waitu owekiro kya lero David Kamihanda akanda tugambire ngunti alinzarwa yambarara ali Munyankole baitu kuno akaija nabazaire baini barubata bahika kuno Masindi baita jakuba natugambira Masindi akahika yata kiki kenyine kyabayiroho obukuba agataho manyire biri bintu bingi muno ebyabayiroho. David otugambire ngunti oli Munyankole kuno Masindi okaijota oba banzo tugaruleyo enyuma abazaire bawe baliyo. Abazaire bange bakafa tukarugayo ndumwana muto rira twayikarira abazaire bange niho babaire ataho niho twatandikire kwikara wikaro bwaitu nente zaitu zitwezire nazo abazaire baitu bona batwaho nabana batayi bange twasigara bana basatu abaisike babiri na nyowa kasatu nentezu abasaija barango obutwaike obarozere baise baitu bafire batugamba ngwente zanyu tukaigura bazaire banyu bakafatu ziguzire tukakwata muhanda twagenda nente twazibarekera. Okay tutaka genzero kuhona otugambira abazaire banyu nibo barugire mbarara baija kuno bataka izire kuno kiki kenyine kyabayiro bakagura greataka oba alo omuntu yabalesere kuruga mbarara kuija kuno Masindo bagenda lira mbali batandikire barango no bamuhaire ukuba akajya nenteze nabo babanezabo hati bamuherezaho kikaro zona zikonye nezabo azirindire hamwe nikyecho. Okay nkugaruire nyuma abazaire banye kimanyira akabaho banyanya akabaho bo Ruganda abo Ruganda bo balinka tinya abo Ruganda bona barabasigayireyo bakasigareyo abo kandi karwayo ndumuto ntakumanya kiki okarugayo ine myaka inga ngargayo ni cyayonga no kuonka ni cyayonka ntakumanya myaka ki inabaire nayo. Abantu bano barugaya bazaire bawo baija bakaruga kuli mbarara bakaija kuno mbali bayizire kuno mulira obo mu rugambarara mukasibiranka mukatandikiranka henyine tinkumanyaho abokwaka bandu muto tinkumanyaho nkagenda kwetegeza nyondirira yego. Okay so lira au niho mwaikaire inywena abana inywena na bazaire yego twera turahamu hati aho nhoba tayibange boba bakuru batandika gukora imirimo yabo yo kuri sente nazo zabarango cyonka hati nyona sigara na ise waitu na nyina waitu naitwa abasuke babiri na nyowa kasatu.
Ogenzire wagamba ngunti abazaire bamba itwaliza akaire kanti bakyalo mbomezi bwenseno oteiroho nabanyanyo ko bandi engere muzarwa ku rugo munde muni wolo abantu abakabaziika nkahe nyini kandi ohaye yabahaire obudamo gamba ngunti mbali bazikiwe abarango no batuhaireho abokuba kasango batuhaire nente zabo zona tuzirinde hata nabo bafire babazika kwaho twarugaho. Okay, bona niho mwabazikire inye omara kuzika habaki mutayikaireyo kiki kenyine kyabahambisirize kurugayo kandi okarugayo nuha bato tukarugayo na mnyanyo wogo banyanyo babiri omuyabura yoko omunu wogo aferere hano nikekyo. Okay, omurugayo kulirira murugayo mutandikira nka mukajja bujanu direct oba mwinambali muizire ni muikaraga tukajya tukora mirimo tutiompora pora ma hoteli kigumbaho bweyare tutio paka kwika twaikire masindi amasindi mukayika umuta tukajya turubata paka nyoni ndisageme ente z'abantu na mnyanyo wo guturahamu choka yi yatungwa anyima kadebede chweka bya kadebede ambara mukazo gwa kuruga no. Okay, omnyanyoko we akalika abana bona okogambire ngunte okajja no mnyanyoko oli muto anda akairako okaboine myaka inga mbali mwejaga ni murubatira no mnyanyoko ani cyari muto ntako pundu ngabani cyari muto tenkujikenga kurungu kudupa kibe tinkujikenga we mnyanyoka kalika abana bona mbali yatungwaga atazare uwa tazare kuha omuto ampondera nuya zaira abana be bana batahaye kirasaho cyonka tubatumanya no kutumanya yego. So kuika hano mukayika umuta tukajya turubata mpora tutio nindisa gente z'abantu Kumanyisa na hano mbali oli omuntu okamulisiza hente ono mbali okuikara akaire kana mwana wange nuwe angambe yombeka hano tuikaranwe unyakabu yezira tuikara twinasonga. Okay, nkaiwe nkomuntu bokuba otwolekeze obomezi bwawe bwona mukajja ni murubata kuruga mbarara mwagendalira kandi niho abazikira bazaire nabamu ngere mwazairwe mwamara mwarugayo kandi ebintu bingi bibairo inye mwamara mwajja kuno masindi nkaiwe tugarukira bomezi bwawe nkomuntu obojjo kayikara nbakakuwa ekikaro okajja oina hemyaka inga kandi nkaiwe oina omwana wena oba kugamba oinaho omuntu wena woruganda bugamba ngunti nyina woruganda rwanga ali hano obundi nyina habana nkazara abana mbano abana bakaba bariho babiri cyonka banyina baba batwarutimanya nambari bataharira batinkumanya batahayo rundi bakafu tinkumanyaho nikekyo. Okay, anyakuli ha Kitara television akaire kano nyina omugurusi David Kamihanda kandi tuli hano omu district ya Masinde mu kyaro ekya Kadebede Kichope Kisanja Kichope anho tuli akaire kano kanda kutugambira oruganikyo orukoyikyo rwaye ebintu ebyarabiremo bakayija kuruga mbarara nabazaire baye wakabali mwana muto bayito bakayija nibahumuraga umbichweke bikwawukana hanyuma yo kutunga abasamaria oba kutunga abazira kisa ababahaga kuikaraho nibagendaga nibalisaga ente guliyo mulimo gumugu bakoraga bonkabo kandi batunga gobodamu ola kayika kaire akagamba nangwa hano tinki abendaho nibagendaga nibeyongerayo batyo bayito omukunyumi yamukwaye atwolekeze ngunti abazaire bayo barugambarara bakasibira lira niho bayikaire kandi kuzikwa niho bazikirwe anyuma kubahebwaho nabo omukizira kisa nabazimbali bazikire nabatayibaye bandi hanyuma barugayo abagaruka Masinde hano kandi na hano akatungo muzira kisa niwe yamuhairiho yagamba nangwa ingero tayino bubudamo nyewe nja kuba ninkuherezaho kurara akaire kanu tukwenda kumanya omugurusi waitono omugurusi waitono kandi obwa tunyumize yatugamba ngunti abana akabazara baitu omukazi yayiruka nabo yagenda yabura na gunugujwa
takabaroraga baitu kwenda kumanya kike kyenyine kyabayiroho habwake omukazi yayirukire n'abaana mugurusi tubayi twetaaga kumanya omuntu akuturora akayire kano ogambiro kazara abaana babiri baitu omukazi yayiruka yabatwara kandi omukazi atali wa masinde mukazi tukwenda kumanya omukazi akaba wanka kandi ensonga ki esobola kuba yatwayire omukazi ono kwika akayire kano abaana tibakagaruka gano okuseera mukazi ogwo kaba murango nuye yiruke n'abaana abo ana bwo kinanyo mwabo nambari bataha timanyeyo tinkumanya bakafa rundi batahayo omukazi ogwo kuba okaboyikairo nawe kumara akayireki tukaikara nawo muno emyaka hayi nkes nesatu omwikaho emyaka nkena kiki kyenyine kyabayiro kyokusobola kuba notebesereza ekyaleteraizo omukazi ono kuyiruka kutwara abaana ensonga ekabaki bo mwabo nuba muheze boya ngwiruko omurugeho tugende leka kwikara na kuri sente iwe otaho murara ri sente yeruka yagende namuho so obu yagenzera tagaruke kuterera akasimu kona kumanyisa tutayiro babana bali bata kuruga yarugire ambali wabayiro muswereire atagaruke no kuterera hakasimu kurugo obutoka kiragano muhuliza wa ntamuhure kuyonka hura mwana murwaire nuyangambire mwana murwaire nyakumureta kurugo no kumureta atamurete dokumurwa ndacyari kumurora no kwicyati kabiho okay muguruso sobora gamba ngunto omukazi akabura n'abaana kandi omanyire ngunti mukazi mulango nko musaija okabufireyo omukazi ono takamuzaire mu abaana kwetegereza ngunti aruga hakyaro ki owabunka akaba wa munyanya tonka munyanya ogwo yafa hata kurugo na ise na nyina ntabamanyi nkabamanyire munyanya wenka nkayugwe nkayisa abaana bano wakafayo gakura ngunto baseruire kumanya ngunti abaana bano ofire yo gamba we kansere obundi kangendo holango kompura kichweka kiti obundi kanteke ebirango nko muzairo ndi wena wali ofire yo gamba ngunti kandengo okuseera tomanya sobora kuba nimbatunga anta sere habukonyo nkabanta kumanya nti akamutwara akabatwara kimu yona manyaga rundi bakagenda kucyakara bucyakara mwabo hanyuma bagaruke nanyo tinabafo nabareka nachurera nanyo nabafo nibibi okay webale muno anya kutuhondera kaire kano anya kuli Kitara television tukiaino mugurusi waitu Kamihanda kanda kutugambira mazimako ebyarabire mu nkomuntu orugendo ruwaye omulingo rubaire kanda kutugamba ngonta akazara abana babiri baite kiembi ebekyo mugisa gubi atatunge akagisa kurura abana bakabarwani bakyali bato baite omukazi obu yabatwaire atagaruke kyora akubarwana gunugujwa tamanyira abana baye chikwani kimanyisa ngunti nko musaija nko muntu ali wenkombo mezi bwenseno omulinga tugambire ngunti abazaire bayibona bakafa engere bazaire wabana mukaga bona barugombo mezi bwenseno kandi baitu kubaliza kaire kano mugurusonu aina ali hanu omweka yo muzira kisa omu ya muhairoho ya mugamba nangwa nkusobora kuba ninkuha obudamu chikwani kimanyisa ngunti ombomezi bwenseno omugurusi waitu David Kamihanda ali wenka ni kwake emereire amugurusi tugia garuka hanu nyine kaguzo kinkwenda kuba ninkukaguza akaire kano tugambire mbalo oli aloho muntu yakwehereizo hombe kuba no ikara kandi enju yawe nkugireba amugurusi obwoija otandikira nkahabo kuba oina kuombeka oya kuombekeire oba obubi obwakweta tuyikarane abanza kuraza omunji ya ikike nyine kyabayiro hagatawo busawo cyone cyabayireho busawo muntu atwara mutahiwe kubi twikara tuseka tuzana tunyimia ogonkwenda kumanya oija otandikira nkaho bakwesere ngambe wewe ijobo kuba oina kubo ina henjo ba wakabanza yakuraza nko muntu hanyuma wayombeke enju yawe kike nyine kyabayiro nabana nakoraga nonararaga cyonka ni nyombekaga kuno enjo yange ati kuro murumbo gwa hoire naruga umungiye naje muyange nyokuno nyenka mugurusi ogambire mbali wararaga kuno rede bakuhaire no yombeka so olo rede akabakugambire muri mu kugenda kuwa deno nwaje wamugamba nkusera okurara kike nyine kyabayiro tukwenda kwetegereza otakarugire molo mbali wakoraga walisa gente kiki kenyine kyakuhambisirize kuija akugamba ono mbalo budamira kaire kano ngunti wewe nkusera obudamo kiki nyine kyabayiro busuma basuma bakaba mtuntu izo no kwibenteze
nawe yachwa mukanzi tunde butunda mchika cyo basoma kwitwa rabusa yazitunda na nyutwa yakana na rugayo nikekyo. Okay, Kumanyisa bwakaba atakazitunzire akakugambira nko omuntu kara then nibonu yakuhereza ho kuikara then obwakwaho kuikara okwankurora hali aloha kajukawe mugurusi omuntu akusobora kwehabuza ngo izire no nko muntu no gabirwa niba kuyamba buyamba akajako haya akakuombekeire government radio manyi kabayo radio alaba kukwatisizo hagati tukwenda kumanya bo haba kukwatisizo ho oba onu wenyina yakuhaire obudamo niwe wenyina yakombekeire tukwenda kumanya bo haba kukonyire kurango nti wafuna ho kurara okuteka orubaju bazira kisa bo habe nyina bakwatisizo bagira kisa n'ubanyambere bakarora nimbo nabona muno no kucyati banyamba batera akajukange nkunkurara muno hati then tukurora muguruso mukunyumya kwawo tugambire ngunti omuzira kisono akakuhereza ho kuteka akaju obakana kwako kuteka akaju akakuhana itaka ho kulimira kulimira haha taro so omukinte kyebyo kulya okorota kiki kyenyini kibaha ubundi akulisa nyaro umuntu bwaba nangonza namba y'umuhogo ubundi kahunga ntyo ninyogana majani gange nimbyama muntu omukandi ntaine mwana ntaine ki ngutuntura naki nikekyo. Okay, amuguruso mukunyumya kwawo ba murunyumyo rwawe atukurora obomezi bwabona bobaire bwokuyambibwa obomezi bwabona bobaire bokurubata hanna hali kiki kyenyini ekyotaliye bombomezi bwawe ekyorabiremo ekyotraine kibi ekyo kusobora gamba wewe obomezi mburabire mbaitu nkaitira ne kintu kiti chikanda bya kubi oba chikabakira ikutwara obomezi bwange busako kuntwara kubi busaki cyone cyantwere kubi karubata tutaina tabiyona nukucyati no bundu hano tinye songa yona kwiho kigambo kuriya nicyo cyonga ekizibukire cyokuri yego ntiyecyo. Okay, akurora kaire kano akutuhondekera mukutugwaito ogwa Kitara television tukiageno maiso no mugurusono David Kamihanda akutugambira orukoikyo oba orunyumyo rwaye oruganikyo rwaye embera yayo bomezi bwaya burubasizata baito mbyona arabiro mukutalibana arabiro mukubonabona hanyuma abantu baye bona kuwaho akasigara wenka ombomezi bwenseno mbali tukubaliza akaire kano omusaijono ayambibwambe abazira kisa omuntu akuyamba nagamba wewe omusaijono kamutwalire kyo kunaga harujjo ko omusaijono kamuhe kino bayituwe nko muntu taina mbala kusobora kulima taina mbala kusobora kuteke kintu kyono bokwana mbera ali akaire kano na wakahebwa buhebwa just kuikaraho oba tugambe bakamuha obudamo so na akaire kano mbali nkubaliza omusaijono omukunyumyanyu yamukwaya tugambirege yagamba na akaire kano nekyo kulya taina kyo so na rangu nti kusango bayoko no sobora kumukonyera nakyo akitwara agutwara nko mugisa bwokuba wenko mugurusi taina ekyaina mugurusi ngarukire arubajirwawo ko muntu akusobora kwehabuza ngunti kiki ekyokubaire no yenda bakukonyera akaire kano niyo byokurya byonka bisaho ikintu cyona kwa urwo yerwange roho rwo kujwara buri kimu cyona kiroho ngijyo nenjyo hatero kurya kuonka nicyo cyonka icyo bisaho bisatu nikekyo. Okay, kizibu kiaye kirikyo kulya engere mumwehulirire kusango baina ikintu kyo nengere kusaba kuba no mukonyera kusobora kuba no kola kino mukonyera ngarukire yo mugurusi bunkuba nindora onyolekezege national ID yawe olumyaka nkansanju nesatu nikimanyisa ngunti okaroraho obulemu obwa amini obulemu obukabururawo kiki kyenyini ekyabayiroho obwomezi bwa wakayirwako bukababuta ntabe nensonga yona nkaterekera ntaine kabikona
niki na myanya wo tukaantyara ham atakaba takafwire tukaba taine songa yona kuyaba nyanyo bayiziraho banu abanu batutarakize kuraro mubira baitu mubure mubona bobote na Museveni atabe nsonga yona oba ekizibu abazaire bawo kuruga kuli nabo bukarugira abulemo kuruga kwija bakajyana abantu batumanyira abantu bente tubaikara kichweka kimu bagenda bafuruka bo bakajyambe bafuruka nubure mubona bukabasanga kuno mbichweka bya kuno Kumanyisa bakaba already barugire butabe bulemo baitu babo kwangu nta emirimo yabo ibakoraga kukaba kulisa nokurubata hanna hali tukyali omuntekaniza yaitu ekyo ina kumanya hano Kitara television okyaina Dora K and of course tukyagendo maiso n'omugurusi waitu David Kamihanda kandi tukyagendo maiso no kumukaguze bikwata halo bomezi bwaye nebintu ebyarabiremo mugurusi omuntu yakubaira ina yakwendeze kumanya ogenzege watugamba nti ukaba uno mukazi wazara abana babiri chonko mukazi yayirukana abana abo yabura yagenda habwe ensonga zotamanyire bayitukira munono ogamba ngo mukazi akakiza kuoyebwa orubajiru wabo beside yo wabo kumugambo omusajja muleke omusajja munyankole omusajja kuli sente omukazi yamara yakitaisura baito omuntu akuturora kaire kano yakwendeze kubana yetegereza mugurusi obotaisura omukazi ogo mwawukaine nk'omuntu ondi wena otatungeyo obotaganzeyo mukazi ondi otafune ekitekerezo kyogamba kangaruke enswere okoli yagambira abakazi balaha bakataswere ekyo kitanyijemu nkagumya nimbikwaho ntyari basigazi kandi buri nyewe basigazi bo bafayo na nyona gurukaga nebyange bindi nente zange mukishaka nindisaga ebyo kutunga ebyo ntabifo kandi nabireka habakota akifiro kike nyine kyabayireho akakucha muno mutima oye omuntu yakusako yakakuzana gamba kike nyine kyabayire kyakunugisize wagamba tingaruka kuswero bo kuba sometimes omuntu asakweza nibano wagamba abakazi bali abasajja baliyo baita bwakidoro natakwenda kuswera kiki kirobu awo bayine ensonga yanko omuntu so omuntu yakwendeze kwetegereza ensonga kiya kwa kaine garuka kuswera kiki nyine kyabayire mbomezi bwawo niwe bikani ntabitekereze kandi bura basigazi ntikyakora ntikyana kabasigazi twarubataga nticyakara ibyo kuswera ibyo kandi ntabihondere nabweraho kimwe twaba mukucyakara no kuzina endongo basi okomaze kurugo mbusigazi bwawe endongo giteire wegondeze nk'omuntu hamyaka yawe nkamyaka nkana nawo siro tatekereze gamba wewe kanfune yo mukazi yakiri ntekane kiki kenyine kyakutangisirizo ziti ngunte kabambera okabutaina okuikara habwako tafunire kitekereze ekyo abukwitekereze ekyo kyampakaine hati kufa mukazi kura ntimbe no mukazi nuko nkuru batanti nti tinyina bwikara bugumire ngo kwikaraho tina ki kugumiraho ato mukazi ogu umuntu wabandi unamureta ndamurisa ki ndamujweka ki ndamuraza nkaha ngoro baratubingo muitakari omu tukarugamo nkiye kinyo nkabihwe ngate nkabihwa. Okay, wabale muna kuturora kaire kano omugurusi omulinga yibaliriza gambira katina garuka kuswera abokuba kabataine itaka lyenko omuntu nagamba nti bakabani bamuhamba obuvuddamo ekinte kya mutinisize kutunga omugonzebwa yagamba obunda aswera kandi kumuleto mu itaka lyabandi oba omweka yo muntu kikuba kitakusoboka kaba ensonga emu eya hakaine oba eya mutinisize akutunga mugonzebwa yagamba kaikalombo omezi bwaye mugurusi ogenzege watugamba ngo okaruga side zambarara kandi oli munyankole muntu yakwehabuize toina yo muntu ondi weno wokusobora kwa notekereze kika kiona abantu bona bakafa toina yo muntu weno okusobora gamba wewe onu oruganda rwange kandi oine kichweka mbali mwenge oko mbali mwarugire mukichweka mbali mwarugire ekyaro kukimanya nekichweko kyakijuka kaire kano kya hanyonka rugendo muto gonza atubasigaire yabandi tincyabamanya nabo twacyamanya
akwankarga ni cyari muto ni nyonka nkakurira ko numbishwe kabyara nkokorira ntabwo ikinyowe tina yo mutu we noko. Okay, toine womanyire mugurusi kichweka kiba kuzaliremu nibyo bichweka byoku baitin kumanyaho baitu bakagamba bikababe na bitano nubundi banzara mbarga mukusaba kaba December banzara Muhanda banyeta nibari yange Kamihanda. Okay, mugurusi atugambire ibara lyaye Kamuhanda alikuwa nilimaisanga kazalirwa Muhanda bakani barugano kusaba sonko muntu ekichweka takyetegereza kazalirwa nkaho bokuba omukunyumya mukwaye kurugira kimumba zaire bayo gamba bo bakamzalira Muhanda bukaba kajani barubatumbi chweke byukwa kana sonko muntu takyajuka ekichweka ekiaro habazaire bayembali barugire nabanta bo mukikabona takubamanya bo Ruganda ataina wakenga unikyo kurora ayemereiro muntu omunsi munu taino muntu wena owakwetegereza kintu kinde kinyakuba ni ngonza kumanyo bakuturora akaire kano ogambire emirimo yayo yezene okoreba ire yo kuli sente ombichweke bikwa ukana kiki ekyo kusobora gamba ngunti nkali sente kinu nikyo nyakozeremu obundo bantu bawakonyeiro okulisizente aloho muntu yakuhaire yakate yagamba wakate kanu nkakuhaire obundi walisizaga busa obundi obenaka sente kona kabakoherezaga byaburi bikaba bindi bitari bya hati buri twarisaga amata ngono bakurekera onywe bano tunde nibyo kwenda bakwereza busaye sente busawe nente yone iba kusobora kukwa cyonka wafundaga na matago gonka ibyo so toine kinte kyo gambe kiwakozere munikyo kina cyaha tinyi na mucyona akuwa matago kandi buriga kabanga cyara hansi muno ecupa bagitundaga siringi yemu ubundi senti 10 ibyeira bikaba bindi bitari bya hati. Okay, mugurusi obo kubana otibitebesereza mu abana babasakwa abalo myaka inga okogambire okaba abana babiri baitu basakwa abalo myaka nkinga sikaire kano abana ate bakuzire basobora kuba bandi mwasatu rundana bombe abo. You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washer Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washer Records, your dream sounds destination. Okay, kiali hamuna itwa kaire kano Kitara Television nkusima kando mutekaniza wa program enu kyali Princess Dorake anda kaire kano onyeteranizibwoho omuzirakisa tugambe omuntu yakonyeire omugurusu waitono David Kamuhanda kuba namuha obubudamu akaire kano omukyara Edinansi ngonzebwa akaire kana wamazire kuba natweteraniza omutekanizeno akandi haruba juhali yabaho omwikazi nawengere bayikara no mugurusono David akaire kano nyikiriza akuturora akaire kano Kitara Television mboho nebigambo bikebi nkaguza omugizira kisono mazimako akakora makune akakorekisa halo mugurusu waitono David Kamuhanda mawe mbayini nkusaba otweyanjiro tugambira mabara gawe then oja kuba omaisao no tugambira wano tugaruka mebikaguze bingenda kuba ninkukaguza amabara gange banyeta ngonze wa Edinance omwikazi wa kiem mukaikuru but omugurusono David atugambire ni wa muhairo bubudamu amazire kwetorora ombichoke bikwawukana baitu wa mugamba nangwa nyewe nkusobora kuba ani nkuherezaho kuikara kachweka kiro yombeko nayo oteko horubaju kandi yatugamba kajja no munyanya kandi atakyalo mbomezi wensenu kandi nagamba ngunti na wakazikibwa haitaka lyawe okakora makune baitu nko muntu twakwendeze kuba ntwetegereza
amakune gano okagayanka oba omutima guno gugumu kulangu nti watangira abantu banabo tamanyire abarugire mbarara kuija kubahereza kataka oba kubahereza obubudamo haitaka lyawo omugenzi ganyana Margaret akaba omnywani wange muno twaikara nawe kisanja tuinawe ntungirwe kisanja nawe atungirwe kisanja nyaikara ni mumanya hamu no mnyanya David Kamihanda noho nyasigikiye kurora nti mbahaire obubudamu tuikale hamu nabo hano. Okay, Kumanyisa nyona mukaba mutungirwe omukyalo nikyo kimu. Yego. So ona kaizira harubajuru omunyanya. Nuko bayikaraga no munyanya ogo nagena nasera omulimo obyabaga maziro omulimo naija halo munyanya ali ni bayikara no munyanya bayita hato munyanya obuyamazire obufumbo bwe bayikara ni barubata bayituto nyarora nti okurubata kwa muno bayije baombeka hakaju batungo obubudamu. Okay. Webali muno kuba no bagonza kano kubaherezo obubudamu. Omunyikara yabo boka basango tabonka abantu kwetwaliza hamu omuyetwaza ya bulikiro. Enyikara yabo ekaba nungi muno. Yakwere tali nungi nkabanta kuba haki obubudamu bunu kwikara nabo. Baitu akaba bantu barungi muno na hati buire bunu David obutwasigaire nawe tayira byakubi niko tukaikara asigara hano nyoni ngeno misiri ni ngaruka ni musangaho taina kizibu kiona. Okay. Abantu abamu tuboina abantu abakusinga obaba bahaire obubudamu abantu na muno batamanyire agamba ngenda ko obubudamu bayito bukika nkunti omuntu ogo arugiro mbomezi bwensena kairako no mukama ruhanga mwegarulira agamba bamutwale bamuzike hanyo tingenda kuba ninyikiriza iwe abwaki waikirize okaka nibasagamba anyangire no church ne sa kumutwaro bundi handi hona baitwe tukulangu ntoka ikiriza omunyanya yazikibwa itaka lyawo. Ego bakaba banywani bage na hati banywani bange muno nkabanta kusobora kugamba ngo babatwale babazika church kandi twikaire nabo emyaka nyingi. Omugurusona tusobora yagamba okamweta kabambi yasemererwa baite kizibu kiriki okulya taine byokulya taina ho kulima nkaiwe ensonga egyo gibaza kandi omukonyero tanka yombucheke bwawo. Ombucheke bwange obunfunako okulya ni nkamuharu ni nkuiho musiri wange nko obo tuine buploti ni muha nanyoni nsigazaho niko twikara tutyo nabandi abataka baba basoboire ni bamuherezaga ebyokulya. Okay, akaire kanu tukulangu nto munyanya akazikibwa itaka lino. David nawe taino muntu wena owaina. Katusabe mukamangu taini ko kiriba baitu kusanga David abarugiro mpomezi bwenseno. Nkayo nko muntu wetekanize kyora korekizira ekisekyo no mutai wayo nawe bamuteke mutai wayo bali bamuteye. Yego. Okay, haki atondekera akaire kanu Kitara television ankiainaho bakuru bano kandi bakutugambira enyikara nemitwaro eyo mu Gurusono David Kamihanda kandi tubazaho na mamono na tugambira omulingo ya haire obubudamu Kamihanda n'obugenzi waye atakyalo mbomezi bwenseno baitu kino kikarugira hanyerabya yabantu bano kandi berabya kurunge kandi bakoro mukago yarango nti tibakusobora kwani babona kana asobora kuba nababudama. Kaire kanu nyinaho omuyikazi na waikaire na David kumara kaire karaira na wetu intusabato yanjura tugambira amabarage kandi tugambire David kikikyali omnyetwara kandi nombinte byabulikire nko musangire nkaiwe nko muyikaze aikaire na wakyaro kino. Iraka neibara bigabale unada saba organa mamuchwa ninzarwa abachwezi Kamihanda ngotko hura ibara lye nkaumanya kara ninkiri muto baina umunyanya Margaret ayarugira ubumezi bwenseno. Kamihanda ali muntu murungi abayire mulisa ubumezi bubona aikere mbyeri bitu muno bingi ndagamba byaro bingi
akozere kyonka nagaruka naba muntu murungi akugambwaho omwikazi omurungi ayimuherize obuddamu gukaba mukago kuruga kara kandi mukago gwonyene nikyo kurora nti nkoko yayikirize omunyanya kuba nawe ona akabata kusora kukoraki kumulekaki enyuma bingi ebyaro basire nabyo kandi nakonyera gali mazimaku makune gamani muno kurwa omuntu okamuhereza obuddamu ekityango hire kandi obundi awo ija twikaranwe arugamu ebindi bati ekintaruzere ekiro hati nikyo kurora nti omukaikuru ono ayebale muno kulinda Kamihanda n'omugenzi koko yakozereki n'obugonyo bwokumalira akehayo nyonkaba omo habakaiso ntuzika munyanya aikirize tumuzika hano yagamba taina kintu kyona nono nikyo kimu kyonka enyikara n'obwikaro nkoko nkura mama ono mukama amumpere migisa right now aino bujunanizibwa bw'abaana n'abayijukuru n'abaki mbona bamuli amutwe abandi bakusoma tibakagaruke na hasomero alo mwisiki takagarukira hasomero abo ebyetago kyonka nkusaba mbabaza mukama zimugarurwe bati yebali kuba no namakunago mama yongera kuba namakunago kandi ajja kwongera n'ensagi amina kandi David yongera kuba muhulizi obulizi bwawe obulinzire utakobaire ekyo kyakobaire nokwo kandi webalege muno kwesigamira mukama webali muno kwesigamira mukama biri bingi bitusobola kubaza hagataho baitu byonka mukama wekano wakoleki abikirerezi kyangasane kandi kimulikirwensi kana nyo abakuteeka omukono okusagika mwebale muno Dorothy webale kugonza muno ekeno webale muno gonza enganjani zaawu zino nkoko wagondeze maga nono ya kumugonza nabali hanu bona ujja kubagonza nkondo ziri mukama kulinde. Okay, webale muno ono ali mwikazi aikaire na mugurusi David Kamihanda kumara kairi akaraira muno nawe mwehulirire ambalizoho ebironge byonka baitu mbyona kuturora kaire kano hakutondekera ha Kitara TV tubaire twina omugurusi David Kamihanda baina tugambira orukoikirwaye na tugambira orugendo rwaye ombomezi bwaye bingi byarabiremo mukutalibana wenko muntu tatungiroho eka kugamba ngunta wakamanya hano ni haruganangwa izire na rubata ombichweke bikwaukana niba mu buddama na sero buddamu embichweke bikwaukana kandi na kaire kano mbala ali akatungo mukizira kisa ayamuhaire obubuddamu ni hakuikara akaire kano takamalirize entekani zenu njagaruka hali omugurusi waitu David Kamihanda abeyo nobugambo bwakumalira inabo atugambire aboneki atugambiraho hansonga eyabana baye omukyara ayagenzere kumara akaire akaraire omugurusi ensonga eri eyabana kurangu ntabana bakabura kike kenyine kiwakubaire no yenda kurora oba okigamba okansonga ekyo nitumalira ntuheregera entekani zenu. Abana hubari zarira omwe bamweta Katuko Maria omwe bamweta Bwerere Okero amazina gobuseri ati nibabo nyowendeho David Kamihanda ndi masindi orukunyenda wena aize amasinda aha aisomero ubakweta mukama mara aho nuja kundeba mangu muri muize nyowendo tinka fuire kiro
mwize mundebe nkiroho mwize mwikaye isomero nuho muburize wa David Kamihanda ninkashi mwiza kukwerekaho. Okay, kale omugrusi waitu mumwehulirire ekyamaani muno nawakwenda garuka kuteerana nekaye kumanya abaana baye mbali nawasobole kuba nasemererwaho nk'omuzaire ndi weena ayazaire abaana mu nsi ya Mukama. So nawagambire ngokusanga oba omanyira abaana bano okusobola kubagamba ise wabakyali mu mezi nawakubetaaga akaire kana maani gamuhoire baito mu byona ngunta kwenda kurora nawe yabateeraho eriiso nk'omuzaire ndi weena. Nyakutuba inatuhondera muteekani zenu simire webale kurubata hamunaitwe webale gonza Kitara television webale kuikaraho enteekaniza eri ekyo ina kumanya kandi tubahano buli kya Sunday akuruga saa hemwe ya kairirizi mpaka saa 2 eza kairirizi tubaza ensonga zikwata hali abantu kutugambira enganikyo orugendo rwabo ebinte bibarabire mbingi muno sobora kubola okwo oyina embere yokuraba mwetale nonge tulo hano kuba tukukonyera no kugara mu abantu amani osobora kuboko no manya niwe nko kuraba mu mbere baita ali abantu baingi muno abakuraba mu mbere ko isanirize tino sobora konyera omuntu anosobora nawe kumugara amani no kumugara mu kunihira kumoleka ngunti tali niwe wenka oli mu mbera ekwisanirize eti ambaire Princess Dorake kandi nkusaba ngunti orataka genzere ha YouTube channel yaitu that is Kitara television. You can go there, subscribe, and you can also as well follow me on all my social media platforms Dorake. You can have a comment, you can like, you can share tujakuba anjakuba ninziteka yo program oba buli kimu kyone kigendo maiso ha Kitara television by Princess Dorake tujakuba tukwatagana omurundi gundi Mukama Ruhanga kulinde rara kurungi ekatandike kamanyire notes zone kaijezi somere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo wara people banyitara padiko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabe muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani. Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.